Kuri na thina gicagi-ini kia Makema thiini wa kaunti ya Embu iguru ria mugunda wa thikimu ya Mwea iria ni ya eka 48,000 ni gukoretwo na ngucanio iguru ria gicunji giki kia mugunda. Andu matiganite makiuga mugunda ni wao na ni kuronekete ta gukorwo na kihonia thutha wa thirikari kuheana taito cia mugunda. No riu aria makoretwo magiikara thikimu-ini ino maugite matiganire na njira iria taito iraheanwo. Tunaambiwa wenye maseni kwenda mkaangalia taito ndi huku Chicago, na hiyo taito ndi unja apatiwa ngina ugusikia wakati ya kugawa. Je, na mwenye amesalia watoto hapa skimu, hao watoto atapeleka wapi? Na huyo mtoto tangu asaliwe yeye amekaa huku na hajanyosa mahali pengine pa kukaa. Aikaria ya maugite matikuma mugunda-ini ucio ona thutha wa andu 7,000 kuheo taito. Miario ya aikaria ni irakuruhana na muikariri giti wa commission ya migunda uria ugite ni maririe na muingi mbere ya maheanite taito niguo iheo aria magiriire. Sasa wananchi wenyewe mkutano wa tarehe 1 Julai waliulizwa wakasema sisi tuko sawa na hii shamba tunapatia wananchi wale ambao wamekuwa kilima pale. Kuna mtu alikuja kutuona au akaita mkutano mahali akasema anagawa shamba. Hakuna, nikusikia tunasikia tu. Swazuri ni arameneria teti mwana ucio akiuga niyo maracogera muingi magietha ngumo na thikimu ino ya Mwea mbere ya githurano kinene kia mwaka muku. MCA wa gicigo giki kia Makema niwe Penina Mutua na mubunge wa Mbere South Mutava Musimi ni makoretwo magiteta na kuga taito iraheanwo na kimenyano. Riu aikari maraikara na guoya na wagagu matekumenya uria guguthie thutha wa aria mari mugunda-ini uyu kuga matikuma na waria mari na taito marenda migunda yao. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Muriuki wa Mucoki.